and ngendlela achaze ngayo abalandeli benkosi uJesu. I'm not talking about the modern Christians, but ngikhuluma ngama-Christians okuqala, the early Christians ayihamba nenkosi uJesu, babe ngamaNazaretha lefana nathi. Yimuphi uJesu thina esimphikayo, mhlawumbe kumele siqale lapho. Yimuphi uJesu esimphikayo thina? Is the white Jesus Christ. Ushembe wathi thina sikhonza uJesu uma uphela emnyama, the black Jew, not uJesu lo omhlophe oseyindongeni zasemaromeni nawonke ama-Christian church akhona la eSouth Africa nakwamanye ama-countries. Asihambisana lo Jesu lo ngoba uJesu owakhiwe ngabantu. Kanjalo iChristianity esiphikayo, iChristianity eyakhiwe ngabantu, hayi inkolo eyakhiwe nenkosi uJesu. Ngifisa ukuthi kube hliye phakathi kwethu singamaNazaretha sisodwa ukuthi uma uzwa umuntu oyinazaretha ephakama inkolo Kristu, usuke engagxili imfundiso kaJesu Kristu waseNazaretha kanye nabafundi bakhe, the 12 apostles ayekhona ngesikhathi uJesu. Ukhuluma ngenkolo eyakhiwa after uJesu esihambile emhlabeni. Siyamsala lapho. So thina masikhuluma ngoJesu, sikhuluma ngoJesu omnyama. Mhlambe ofike kuthina la eSouth Africa wabizwa ngokuthi uNoshembe. Yini ke kakhulukazi esihlukanisayo with the modern Christians? Okokuqala okubalekile ama-Christian rituals noma ama-pagan rituals. Lapho nesibala khona i-Sunday worshiping, sibale khona i-Christmas, sibale nama-Easters noma nama-Easters, mhlambe namanye ama-holiday awuthiwa ngama-holiday oKristu. Wonke lawo ma-holiday lawo asuka from ama-pagan rituals. Uma ufunda i-thesis ka-Esther Roberts, uthi ngesikhathi interviewer ubabamkhulu embuza ukuthi yini yamenza ukuthi esuke edumiseni usuku lwangesonto ebese edumisa usuku lwangesabatha. Impendulo kababamkhulu waphendula njengesikole. Ubabamkhulu waphendula ukuthi thina asidumisi ngosuku lwangesonto ngoba ukudumisa ngosuku lwangesonto kwafika namaRoma. Lokho engishoyo akusuke emlandweni wesonto, kodwa thina sikuthatha ku-scholarly approach ukuthi thina ngoba singadumisi ngosuku lwangesonto ingoba siyazi ukuthi uConstantine the Great, i-empire yaseRome okuyona eyashintsha ukuthi kudumiswe from the Sabbath kwase kushintshela usuku lwangesonto. Umkhuba loyo noma i-ritual yamaRoma leyo ukuthi kudumiswe ngosuku lwangesonto. Even izindlu zabo babezakhe bayibhekisa ngasempumalanga ngoba babe nosuku olukhulu labo la bedumisa isithixo sabo selanga okwakuthiwa uMitra. uMitra wayengaworshipa kuphela ngamaRoma namanye imbuso yayikhona ngaleso sikhathi yayinawo lo mkhosi wokudumisa ngosuku lwangesonto, bedumisa sona lesithixo kodwa lesibiza with a different name. Even noma ungaya ku-internet yakho ufike mhlambe uye on Google check the origin of Christmas Day, uzobona ukuthi it has nothing to do with Jesus Christ, kodwa umkhosi loyo wamaRoma la okwakusuku lokuzala wesithixo sabo kuthiwa uMitra noma the Sun God. Ngakho thina njengamaNazaretha we have nothing to do with Christmas, we have nothing to do with Sunday worshiping ngoba konke ulinka with the paganism noma inkolo yethixo la okudumisa khona ithixo zaseRome. Ebesikuba ngama-Easters. Ama-Easters abanye bayithi iPhasika, izinto ezimbili ezingafani lezo. iPassover ihamba yodwa, ama-Easters ahamba wodwa. Igama elithi Easters lisuselwa egameni mhlambe ngathi lesiGreek noma lesiRoma elithi Astarte, elisho the woman goddess yaseRome. So bakuthi between uApril noMarch bebuke ukuthi inyanga igcwala nini, when is the full moon. Uma i-full moon ibe ngoMarch, then umkhosi ka-Astarte uzobenziwa ngoMarch. Uma i-full moon izoba ngo-April, then ama-Easters azoba ngo-April. Njengoba namhlanje kusenziwa akuqinisele ukuthi ukufa nokuvuka nokaJesu konke lokho asingeni thina lapho ngoba imikhosi le ehambisana nezithixo zamaRoma. Ngiqale ngeSunday worshiping, ngakhuluma ngeChristmas, ngakhuluma ngama-Easters, wonke lawa ama-holiday ey'thixo zaseRoma. Ngakho thina njengamaNazaretha
siyayithe sicaphuna-ke amazwi kaShembe uthi-ke uShembe besonile thina sonke sikhonza iy'thixo zethu wasihlenga wena Nkosi ngalo isabatha. Iquestion enkulu evelayo ukuthi bese ikhonza nini thina iy'thixo? Isikhona isithixo sazo sase-South Africa esakhiwe mhlawumbe ngobumba noma esakhiwe ngesihlahla kwabazo kwasekuthiwa abantu base-South Africa bazodumisa naso isithixo. Akukaze kwaba khona emlandweni wase-South Africa. Kodwa zonke ley'thixo lezi zifike nenkolo ye-Christianity okuyinkolo engasiyona eyenkosi uJesu kodwa okwaba inkolo eyakhiwa uJesu engasekho. Mhlawumbe kubalulekile ukuthi ngikusho ukuthi uJesu ngesikhathi ezalwa izwe lakubo laselivele selicoloniziwe licolonizwe ngamaRoma. I-empire yayikhona ngaleso sikhathi kwaku-Augustus. So ngoba sikunyanga njengamanje ewu-August isuselwa egameni le-empire yaseRome kwakuthiwa uSaint Augustus, then emanate the month u-August. So uJesu uzala uphethe i-empire kwakuthiwa u-Augustus. Njengoba ngithola umlando kukhona uHerodi, oPilate, obani bonke labo bantu they were belonging ku-Roman Empire noma umbuso waseRome. Ibona bezitulo lokhu uJesu egcine bulewe, mase bulewe then bathatha inkolo le yayikhiwe uJesu waseNazaretha base bethatha wonke amaholidi epaganism noma yenkolo yeThixo base bethi ngamaholidi enkosi uJesu. Kodwa wonke lamaholidi azange kutshe uJesu esesekhona. So kuba kanjani amaholidi enkosi uJesu? It doesn't make sense at all. Siyabusana. Yeah, so bengithanda ukuthi ke singiliveze lelo phuzu lelo then encwadi eku-Old Testament ethi uyabusiswa kwiZaya 56 verse 2 uyabusiswa nomuntu obambelele la kubambelele khona indodana yomuntu oligcinayo isabatha engaloni nosibambayo isandla sakhe ebubini bonke. That verse alone iyona ehlanganisa thina nenkosi uJesu nesabatha noShembe ngoba ku-presentation namhlanje there was no difference between uJesu noShembe kodwa le verse lithi uyabusiswa umuntu obambelele nala khona kubambelele inkosi uJesu oligcinayo isabatha engaloni. Aphume khona ngumbuso wasezulwini owasuswa kwenye indawo walethwa la esikhona eSouth Africa. So lokho kulinka the Black Jews kuphinde kulinke futhi umbuso ophethwe inkosi uJesu kodwa ngoba abaka-Israyeli bahluleke ukuphatha uJesu esekhona then uNkulunkulu wawushifta from abantwana baka-Israyeli abababele phezulu ku-North of Africa then uNkulunkulu wawuletha la on the southern tip of Africa. Uzofunda-ke lapho incwadi ewuMateyu 20:21 uqale verse 23 lapho uJesu waqala khona wenza a-parable noma wenza umzekelo ekhuluma ngomnini sivini noma umnini wensimu wafike washiya wafike watshala isivini ama-grapes le insimu yakhe wase eyinikeza abanye abantu ukuthi abayigade then umnini sivini noma the owner waleyo nsimu leyo wasemuva waya kwelinye ilizwe. Uthe mase isikhathi sokuthi akuvunwe wabe sethumela ezinye ingcwebu ukuthi azihambe ziyocela isivuno to the initial ingcwebu lezi ezinye lezi laphaya kodwa bafike bayibulala lezi ey'thume ukuthi ziyocela isivini. Inkosi noma umnini sivini waphinde wathumela ezinye futhi nazo wafike bayibulala. Okwesithathu wayese ethumela indodana yakhe ngoba enethemba ukuthi bazofike beyihloniphe. Bayifike lapha ensimini nayo bafike bayihlonipha ngesikhathi isanda kufika kuhamba isikhathi nayo bayibulala. Listen to the question kaJesu uthi uJesu ubuza ukuthi ningixolele umfundisi wami umfundisi Khumalo izwi hamba bese lahleka. So I'm suffering from it. So uthi Jesu mayimbuzo umbuzo uthi ngesikhathi umnini sivini ebuya uzofike ebenzeni laba bantu abafike emabulala ingcwebu zakhe zokuqala nezesibili base bebulala indodana yakhe. Uma senza i-analysis kule parable le uJesu waqala wakhuluma ngokuthunyelwa kwabaprofeti izinceku abantu bafike bayibulala waphinde wathumela ezinye
zaphinde zabulawa, egcineni sekuthulula indodana enguNkosi uJesu emhlabeni nayo wafike bayibulala. uJesu from this parable akasakhulumi ngayo, kodwa uthi mabephendula abafundi bakhe, omunye uthi hayi mayibuye inkosi izofika ibabulala, omunye uyaphendula ngendlela aphendula ngayo. Uthi uJesu, nina niyabomukwa noma niyakuphucwa umbuso wasezulwini unikezwe esinye isizwe esiveza izithelo zaso. Alifundanga yini embhalweni ukuthi itshe elilahliwe ngabakhi liyaphinda lenziwe libe insika yegumbi? Sikhuluma ngetshe uJesu elafike lahlwa labethelo kaIsrayeli. Uthi yena anifundanga embhalweni ukuthi leli tshe lelo elilahliwe ngabakhi liyenziwa libe insika yegumbi. uJesu kunapho wayichaza ukuthi emveni kwakhe kuzokwenzakalala emhlabeni.